Бүгін 16 февраль күні Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кылдалар министрлигинин куткаруучулары Түркиянын Кахраман-Мараш шаарында издеп куткаруу иш-чараларын толугу менен аяктап, ушу түрк тараптын суроолору менен Хатay шаарга жөнөп жатышат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Хатay шаары Кахраман-Мараш шаарындагыдай эле өтө жабыркаган шаарлардын бири болуп эсептелет. Ошол жерде бүгүнкү күнгө куткаруучулардын талабы өтө жогору. Ошондуктан Өзгөчө кылдалар министрлигинин жетекчиси министр Бобек Ачикеев чечим кабыл алып, бизден 134 куткаруучу бүгүнкү күндө Хатay шаарына жөнөп жатышат. Ал эми Кахраман-Мараш шаарында Талаа госпиталы жайгашкан. Ал жерде болсо Өзгөчө кылдалар министрлигинин 4 кызматкери, андан сырткары саламаттык сактоо министрлигинен 5 дарыгер ошол жерде жабыркагандарды кабыл алып, амбулатордук ар түрдүү ошо медициналык жардам көргөзүшүштө. Türkiye, Kahramanmaraş büyük depreminde siz değerli Kırgız kardeşlerimiz yanımızda oldular. Ve dünyanın birçok ülkesinden Kahramanmaraş büyük depreminde değerli kardeşlerimiz, değerli insanlar buraya geldiler. Arama kurtarma ekipleri bize destek verdiler. Enkaz altında çok insanımızı kurtardılar. Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük sayıda can kaybı oldu. Şu anda Türkiye'nin en büyük depremlerinden bir tanesi yaşandı. Ve yaklaşık 10'a yakın il bundan etkilendi. Ben bu süreçte özellikle siz Kırgız abilerimize, kardeşlerimize, arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Çok büyük acılar yaşadık ve siz bu acılarımızın yanında bize merhem oldunuz, ilaç oldunuz, acılarımızı hafiflettiniz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sizge. Kırgız Respublikasının adına sizlerge daha sabırlılık dileyimiz. Sizlerge tereң kaygırı menен көңүл айтабыз. Sizlerden kaygılarınızda teң bölüşөбүz. Muna hazır kutkar işlerini жүргүзүп, Kahraman-Maraş şаарында şu 7 türödөн жабыркаган жарандарыңызды колубуздан келишинче куткарганга аракет кылдык. Эми азыр мына Хатay шаарына барып атабыз. Ал жерден дагы колубуздан келишинче түнү күнү сиздердин жарандарыңыздарды куткарганга аракет кылабыз. Дагы бир жолу ушундай жылуу кабыл алганыңыздарга, бизди ар кандай жардам көрсөткөнүңүздөргө рахмат. Түрк эли менен Кыргыз эли бир тууган эл. Ар дайым биз чогуу кызматташтыкта болобуз. Dagı bir жолу Allah razı olsun sizlerden. Aman bolunuzlar, жакшы туруңуздар. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah'ım kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ne size ne bize. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, buyurun.